Ang buhangku ta pahambor beli la acara pamaringu eti la YKB GKI TV. Ande di tarong yang napulong ni miri mala katamayang. Lo miri mapadikanya na awang ang natana nang pudaban ihina. Buhang manyaparong yang napulong manang kapipi ari kama. Amin. Ang buhangku na pulong na parongda la lod nahu rukuna paki kanyung gamiri weling la yahaya kawudunung dalarhau lupalan dalarwal napapatanda da iya dia kanan dalarwalu bawana kahia manggunyaka iya nganyungka paliwa kanyungka wanggunya ang buhang ulatami miriye karito nyuta takali kudu eti pereruku detapingo angu taharui pamaju nakananding nuna ninyala luri nda nyutampo dapan ruku nuna mahamu maya yaka ndeta rasa minder dang detampo tamuanong laluri nda ang buhang ulatami miriya karitu banapa aunya miri panjadi unang iyahaya na padang wiki banda naraka ana ihaya wana na iraku na ngaru nyuna na luri la huanga ajar matunan na unang na patakanya na ieti na miri lahanga na kabungo miri nama tua dang mahupum bihat la dalu padang wiki na nuna imiri na paaunya dang nawanya kaubahan jedu ya kai haya wana iya nganyungka padia wakanyungka iya haya nambuhang panjadi unang kan lah dalu ninya lah kudieti dang ninya lah huang atau matunangan ang buhang kula tamu miriyehu karito bata pingu wiki nuna mahamu maya nama de hamu jakata kudu eti dangu tambo tamuano laluri la dalu ninda laluri njala dangu takalimbo tamuano imiri na puat dangu hadan jalan dangu na paki tanyuta duma palaku ya na pahukuna la pentana yana imiri na wanya pingu nimbi tau kana paki ya duma patakanya nama hamu la tau damu ngaraya na paraman danuna pabieni lai miri halamaya ia batan mata kata palaku manghamu ya na baingiranda dang banaka pipi manuta imiri lalurinda amin ang buhanggo latang ni miriha karito takayuho na pulong ni miri malakat hamayang miri kapipi ari kama dan along buhang menyebut pelaku ya na pulo manang amin ang buhanggo takayuho na pulong ni miri ang bumaruang batu palike ya subscribe dan pabirinya laang da